O le vai asa atole nei o le sa whailo mo le whaafong mai le tunu e le Savali e whaingoina Savali o le Filemu. O a whē whai ai o le ale au tu o le Savali whiwhi o whatis mai. I le sunga Papalii, pale Sauni, stasi foi organisers o le tātou Savali, i le ngata lea o le tina i a Taupau Makalita Edwards. E te lea se vai ngai fia whaasoa i le tina. I lona fo isi le fia ma mea lo o ia manatua o le vaitaimi o Dawn Rates. Ia e le tau whailo le vaitaimi. Ia mo le whaafo mai le tano. Ai le nei taimi o le tai au. Lau sunga Papalii, pale Sauni. Ma lor se fo maria le nei tai au fo. Ma lo se fu whakatau lau tawai mo le amano ni tai au. Whaftai fo i Taupau Makalita Edwards. Ma lo whaftai tina o mai o le nei tai au fo. Ma lo po se fo lo tawai. Manuia lava lo matua ni tai au whaftai. Alalei. Wa mawala vanoa tātou tatala noa se i whaeilo le tūlanga o il tātou Savali o le Filemu lau te pena lau sunga Papalii e le leile amata mai ale tū nātua vanoa tina ia tapo e whaifo i sana saunoanga e winga e lea vai teimi sa tātou i lea whiwsalau a whiwsalau fitasfonu o le ale au tū o Savali o le Filemu lau sunga Papalii mo le whaafo mai le tino. Ia, whaftai laua i le whasili, tawai, ia, whamaru atu fwoi le vai nganu nito ina. Lewa na nofo i nei i West Auckland, ia, wa matana whakiwi le ngana sto ina. O le Ministry Pacific Peoples sa yeile funding na mo taru le apology le na whaile malo 2 years ago, ia o le tupile na mo le ministry na allocate al tupena mo workshops sa ia le healing mo tatou tangata Pasifika le sa mafatia le subsuenga le a leo temi le o le tupila le na mo le Ministry Pacific People sa vaila ia throughout New Zealand mo tangata whainga le e fia fai workshops a matai le healing mo tatou tangata. E lua la workshops le nga matou fai nei i West Auckland. Ta matou invite la ia Taupau Makalita. E tala noa le matou community nei West Auckland. I le mele na tupu ia ima la toa ina. Pero le amatanga o le Savali lea. Na sauloa ia Taupau tala noa le matou community na io nana po wa i mai le tina pima whaina whaise Savali a matai le healing mo tangati nga mafatia le taimi le nga whaisusu ina a le Dawn Rates. Ma lau whautela sunga Papalii le lei ma manula e sau noa mataua ia le tina ia Taupau Makalita Edwards le lei a Taupau le lei le mai alau sau noanga o ani mea na e va ai ma e mana tua mai pera na taimi e o mo nei tai ha fa mon mone Aftai la tawai mo te sili. Ia, ele ia whaina lo ma ainga se so whainga tai pe ore. No so whaini si ainga e tai whau watu le whakonga. Ai ole a whaina wa. Ona ua sao no ia le pale bia le taimi le o maltu. O tangata Maori umai whaafo i no. A tangata Pasifika. E whaafo i Pasifika. Ia ela vea ila ule waenga le. Ona o e whaafo i mo le tangata whenua. A le taimi le na lai se a mawhana. O me to e la ngona la mali tinga, mali tunga, le saunoha. Ale pale mea. Ia e fo le upa samo fo le. E pala le maa e le pala le upa. ma le lau E ala upu o tinga, i te mali tunga. A whaafo i lalo tōrua, le a whaafea o mara whana. Ai a whaafo i fo i au, ala whaafea le mawhana. O le mahenga la le o me to e la ngona i lo. Le tinga o lo rotu. Ile saunoanga al pale mea. Ile natai pe o la whaina la nao au. Ile vaenga lea. Ai le osu whai au ni tai whawane whakonga. A o le saunoanga al pale mea. Pe o na o ta ua te muava. O le nala ia tu vaenga le la whaina ia. Ma le whaloano la. ma lau whaftai a Taupau Papalii o le asa message o tau whaere Savali o le Filemu e ta watu i le malo. Amen, la por kiki wa le lo tātou po le whainga malo, le la man malo le whainga malo. One message o lo tau whaere Savali o le Filemu e a watu
bo ina ia latou silafia famolmole. O le message lea te whaalongo o le pathways to residency. Po te noa e suesa awala e no fumawai ia tangata Pasifika lea nga mawhatia e taimi lea. Ia, ngā o leiba le nga amata nga whangaioi a le policy le nga. Peo whesili lea, whesili atu isi political parties, po la se lato policy po solution i le mele o le nofo mau tatu Pasifika. O te safari la lea e whai le aso o tonai. E lua la ia purpose. O le purpose mua o le healing le mo tangata le nga mawhatia. But the second purpose e ale Savali, o le before elections, le raise la le Taupau lea, are the policies the result of the apology? Will the policies allow residency for Pacific people? That's it. Ele mamafa le political stance o le Savali. Basically, they're raising awareness for all the government parties, whether they have a policy for Pacific peoples since the Dawn Raid apology. Ala songa pari manua le wesa no tulanga le sa tala noa I le tata ele le bal pali mia fo New Zealand Honorable Chris Hipkins lam tanga ro vaso nei na facility ai o le ale me tupu pe ale manu malo mai le leipa wa le o man faile announcement vaso ta tu nei so o le tali sa ona mai Chris Hipkins ale manu malo le leipa ele ai foi se vaenga fatau ina le announcement fai o le ale e tau no o tata foi si party ele ia message wa no le songa pari. Yeah, o mele taua ia tātou, we must vote. If there's only one party, o le support le nofo mau tangata. Maybe the other parties need questioning why they are not providing. Recently, le nga mola wala nofo ia tangata mai Ukraine because of the issue. The Labour government allowed that to happen, but it's not enough for the other parties to see for them to have the same policy to allow Pacific people. We've been here a long time, so our Savali should raise the issue right to government about their responsibility for Pacific people who are still here. Season workers here, 19,000 season workers. They're not working here with permanent residency. Pathway for residency. It's just a visa working here. And then ali lavrenga wenga. Na repurpose la wenga isimia. So from working in the orchards for picking fruits, now all floods. We were repurposed to do that work. But we still don't have that option for residency. Okay, tina Taupau Makalita Edwards te Savali leo te pena mole. Fai o vas. Ya fa la pa tai la Savali o tai mua te Savali. Okay. Ya le o tia o ke amo la vai. Por el lado que agua ever for Filemu. Okay, lele. So o le ale fe au e mana o ta watu iso se por kiki se tangata por kiki toro New Zealand e winga Savali le ina o le message ala to famol mode. Por fe au Filemu. Ia mau por kiki. La que roba. Kako que le wa kens. Al Filemu ia mai se la ko popo. Ia mau Filemu ka uma. Por paro ka leipa por nesu por ala mal paki. Ahora Filemu e mga umia. Mal paro. Malo fa teto po Papalii o ai em fain sa Papalii e watu se por le se mari famod mone. So anybody can march, old or young. Anybody support for le healing letter or reality now or Taupau. There's a lot of young people for they weren't affected by dawn raids, but their parents and the effect of the dawn raids, the community, support our grandparents and those of our parents who came here in the 60s who are too ashamed to tell their story. They're too embarrassed to tell their story
because of the hurt and the shame that happened in Taimiana. So our young people should also support the healing for our elderly. There's a number of politicians who want to be part of the walk. We're inviting them as well. The walk will start here. Le Tulimanule E Franklin Road, Ponsonby Road. Yeah. A matinale gathering from 8 o'clock on Saturday morning. Okay. Our Sifurula is when we start marching. Okay. So if people can gather at 8 o'clock, the corner of Franklin Road and Ponsonby Road. Lakalea, KFC, Ponsonby Road. Easy to find. Yeah. And we'll meet around 8 o'clock. If failale briefing in Mali health and safety. Kasialea, the part of the Awalale, and we're not using both sides. Yeah. Well, one side, I'll say. Savali Filemu. It will end up along Ponsonby Road at Western Park. Okay. The corner of Williamson Avenue of Ponsonby Road. Because we've got the elderly. Yes. That will be at the front. So people can take their time. The march will be done in silence. Okay, good. There'll be no pause the march, and we're going to have some singing and just some poetry and some things. But the march itself, it's silent. All the way in Western Park, there will be a couple of speakers there. Yeah. Because of our elderly folk. Manole wa saunol tulang o ina ta to matua Taupau lelei o le ase fe au e mana o momoli I matua u mo Samoa nisi safa penano to ye le taimi o don rates o le ase message mai to enfaiona tu ina to mola to nei tai. Sai ka ta vai ia ole smatala ula ia ila to lo so fu mai nei tai ai me lo mana tua ina taimi na e tu nga maltinga Pamol moi a mai e mori maure pe aure ne ina ia pai ona mala maula to wa panda ila me to male upu mori de tau male tau no ai le tai mi a one falo mo I tala mai sanga ai lo mala to le me na ia pe o pe aure to fatala una to e fio mai tala mai a e mori mauma ia to le fato le Filemu. Payolo taita mala o male fa taila matavai. Taila vantina Taupau mo nei tai au. Uso pali ise svanga tawo mo Savali e on Silfia tonu fa mo mone. Ele una wa tala no atu le tina o Taupau. I think the message is clear ya tato uma. It's something that happened to us in our history. Ele mfenga ngalo. And so, therefore, the next generation will allow lessons to learn from that. And the government that we need to have in place after the elections is the government that will allow us to have residency because of the work that our parents and grandparents have done. And now the future generation can hold their head up high because that work now gives us a foundation to be residents here in Aotearoa, New Zealand. Okay, whafteitele lausunga pali Sauni whapena whatina ia Taupau Makalita Edwards ma alo whaftei mo le teimene nei fwoi tae au. Tina Taupau, is this vaenga whaiwai taha tupu kalama nei tae au mai au e? Ia, o le talo tama le tua nei au mai se. Ia, mai le tau ia le lei. Ia, o nei timu de te hoa, o te furuna tangata matua o le au ai le ato le. Yes. Ia, o le tanga le a vatu ia. Aure nā se pēa wa watu nei taimi whawhetai lawa ta vai mo le awanoa. Alo, Taupau Makalita Edwards, whafteitele lawa tina mo le whaasomal nei tae au, lausunga pali, whafteitele mo le whaamano mo le taimile nei tae au, mo ria whaamoi mo le aso tonai, in case te wai nisi whia whaafsili, e still phone e whainam so ta iai pe a yenisi, mana yenisi information, whaamano mo le uso? I telefoni lea, se usu atu telefoni lea, o me Mesipa will keep people in tech. Sorry, I should have had this ready. Yeah, so good. Mesipa alia. Ole 021 052
3954. Okay, so me sepale jadi nama telefoni pa mara ini so tu Yo. Lai manu tele lava ia fai vol nei asa manu fo fa mo mulas dona ia la sungat Papalii pala Sauni fa pena fotina ia Taupau Makalita Edwards nei tai au. Oui. Sorry, just correct that number. Yeah. I have a 022 158 2511. That number again, 022 158 2511. Me sepa Edwards. Okay, o lua tasi lima valu lua lima tasi. Ya, lalai ni lava nei asa fa tai lava la sungat Papalii fa pena fotina ia Taupau nei tai au. Tai Right. Lalai